mirengo lirikanie ate 2027 twagegete okarikana gesomono yo ekore twethara uretwo muno akaga KMTC ekara ginya college ginya teachers college baya famu twana institution yete okora kenamithia ciana cito kosi ya ngiriga sana ya sokirwo ni waigoro kore kagio ni mama gesina ende asiende niona mwebo ya ndeni betie tamwana wa New Jerry wa Mbogo mondo rina mema mama mombe getekia MP ni agondo tekororia ndeto siake mama tondo gesimwarera milioni 86 ata milioni sigana milioni 86 neko mili kwena siana iragire mbasa rengirie komine mogwanja na magana ere mesigiste ni mawaka kere hosoge gesimo Thank you. Vijana tusirare bado mapambano. Tuko na mjumbe wetu wa zamani Mheshimiwa Jogu Barua. Nikamletea university hapa Kiambara. Ni kweli si kweli? Naomba nifike university kwa chio. Alamake university ya leo, alamake la university. Asante sana. Babu akeni atrele. Kuma le ata mila university, tabu mile wera. Baba siange sokole siya kwa mile sawa. Na ni uda mletera baba kuma kianyaga ginyamo sagara. Na nime ginyamo sagara it has taken 40 years. So, jana mojokia ekige technical ya Kiambara na kinyaka mwana. Sawa. Asante. Choka ni mothoereke musibiwa yesogo kuma mbiri obetokea karumane kamweti kemunyana kwa kongea sawa. Baada ya kema please just a minute 1 minute. Leo ndio wate tukadileke mono. Ndio wate ano ito. Ano ito to ba mwana wa yesogo. Nebo modakia lewe. Nebo modakia musoga mokaro. Asante. Nebo modakia saliti. Thank you. Haya, tuko na wakili wa Keo. Ako wapi wakili wa Keo? Wamesema hawaoni mtu mwingine ambaye atasaidia kupigana na anaconda. Mondo natagua mondo kwamba leto makone wakili wake wa kama unyumete barague na nengo katomenya ne harambe. Asante. Niko pia na Justus Munene Munyi.
Harambee! Sasa tuko na kiti cha MCA, si ndio? Tuanze kutafuta kiongozi. Haya, wacha tuanze na Epson Wachira Gachoki. Ujitetee hapo. Harambee! Harambee! DCP! DCP! Haya, asante. Jetagwo Wachira Gachoki kana Kamotho, nasimama kiti ya Karumande 2027. Getungati 001, tuko nyuma yako kama Karumande. Harambee! Thank you. Haya, tuko pia na Robinson Kenywa. Anataka kiti cha MCA hapa Karumande. Wapi Robinson Kenywa? Ako wapi? Haya, hayuko. Tuko na Kevin Wachira Mago. Harambee! Harambee! I have one message. Na hii inaenda kwa wazazi. Wazazi, mtashikilia Gen Z ama tutashikilia? Mtashikilia Gen Z ama tutashikilia? Sisi kama Gen Z, I will quote one of the professors who said this. That those people with ideas have got no power, but those with power have got no ideas. So we have ideas. Once you give us power through your vote, we are going to lead this country. We are going to implement this nation. We are going to implement our ideas. Asante. Thank you. Tuko na Dominic Gichero Mugo. Harambee! DCP! Harambee! Mimi naitwa Dominic Gichero Mugo. Asante sana Rigiji kwa kuja hii mtaa yangu. Mimi ni kijana wa hapa, nimezaliwa hapa Gekumbo, nimesomea hapa Karumande Primary. 2022 niliomba kura hapa nikiwa kwa wheelbarrow ya Kasongo. Wheelbarrow ivunjike isivunjike, Kasongo aende asiende. Sasa mimi nitaomba jambo moja. Rigiji ametuchanua, ametufungua macho, amekuwa crucified sababu yetu. Rigiji, finya huyu mtu makende kabisa, tuko nyuma yako. Kasongo apigwe asifinywe, apigwe asifinywe. Nitawaomba kazi 2027 ya MCA Karumande, nichape kazi ile. Thank you. Asanteni. Haya, tuko pia na Moses Mwaneki Mwai. Harambee! Harambee! Niye njĩtagwo Kanyango, mũndũ mũrũme nĩ mũgambo, nĩ mwambere wĩra, na ngĩkĩbauta mũndũ mũrũme na mũgambo, na mũkĩmenya ũrĩa kwathire. Ndĩrenda mũnjokio wĩra, nyonage kũu, na nyonage barabara, na nyonage cukuru. Gũtĩo totarĩ nyama, andũ aitũ, na mbitie gĩcinga ĩcinaga mũtitũ ũgathira. Nĩguo andũ aitũ, na rĩu tondũ ithuĩ twĩna Rigiji, nĩtũmĩrĩirie nĩtugĩte nĩtũkũnyita mbogo matũ, na nyuĩ mwĩtiria mbati, nĩ mũgwĩtiria mbati. Nake Ngai atũrũndĩra kĩnyamũ gĩkĩ, nĩ mũkorete ũguo? Harambee! Harambee! Thank you. MCAs. Haya, wapi Kago kutoka Mweki? Wana MCAs wakaribia hapo. Tuko na mheshimiwa Kago wa pale Mweki. Karumande, Karumande Madhenge, Gasheri, Rigiji, Morango. Kwa majina mimi naitwa Sam Kago kutoka pale Nairobi, nimechaguliwa MCA pale. Nimekuja kusikia hapa mnasema namna gani. Pale sisi tumeamua. Pale tunasema ni one. Na mimi naomba kitu moja. Andũ a nyũmba itũ tũtigatũmĩke ũru. Tokorwo twĩ kĩndũ kĩu. Jeshi kwa wapi? Jeshi mũtikaheo mbeca mũrore andũ aitũ nĩma. Mwaheo mbeca mũgaikia mũhuko mũkarĩa. Tondũ hinya witũ, ũrũmwe witũ nĩguo kĩ? Ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ atĩ. Ndauga ũrũmwe witũ hinya witũ. Na tũnyitane tũkorwo twĩ thutha wa mũthuri ũyũ etagwo Rigiji. Nĩma? Harambee! Nikirudi Nairobi niwaambie aje? Ati aje? Awasikie watu wa Nairobi, wanataka kusikia ati ni aje Nairobi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante.
Niko na Mheshimiwa Kagori kutoka Rwadhia huko Kangema. Karagwe hai, Karumane oye, Ligiji oye, Murang'a oye. Njitagwo Kamau wa Kagori, MCA wa Rwadhia kuma kuria Kangema. Nĩndũkĩte gũthikĩrĩria Kĩrĩnyaga mũrauga atĩa. Kĩrĩnyaga mũrauga atĩa? Kĩrĩnyaga mũrauga atĩa? Kĩrĩnyaga mũrauga atĩa? Ligiji Ligiji Murang'a Kacaria Kacaria Mathenge andũ a Kĩrĩnyaga niĩ ndĩrakũmwĩra kĩndũ kĩmwe tu. Mathenge nĩ mwana wanyu, nĩ MCA taniĩ, njamba ĩyo ĩna gĩtĩ gĩa seneta. Nĩmũkũmĩnyitĩrĩra, nĩmũkũmĩnyitĩrĩra. Mathenge 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 Mathenge. Asante sana. Haya, tuko na huyu Mushina kutoka Kerogoya. Karumande! 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 Ligijia! Ligijia! Momega! Momega! Morega munde! Omodene modonya monene! Negukana tagu! Nijetao Eric Mushina MCA wa Kerogoya Ward kore Kerogoya Town. Nengweta tuine karwembo. Ndahunyokete ngiuma gwa Kasongo. Ndahunyokete ngiuma gwa Kasongo. Rigathi akĩnjoya akĩhe kĩama kĩa DCP kwa Kasongo. Ĩkĩrĩo gwa Kasongo. Tũcoke. Ndahunyokete ngiuma gwa Kasongo. Ndahunyokete ngiuma gwa Kasongo. Rigathi akĩnjoya akĩhe kĩama kĩa DCP gwa Kasongo. Gwa Kasongo. Wilbaro nĩmwacokirie mĩako-inĩ. Nĩmwacokirie Wilbaro mĩako-inĩ na gũtuĩra. Kasongo ni kufinish. Kasongo ni kufinish. Na shazi ya kwenda huko. Asante. Haya, Mheshimiwa wa Mutira Kawangoi. Arabe! Arabe! Andũ a Karumande nĩmwendete Rigathi wa Gachagua. Nĩmũmwendete. Ona mamũhuta. Ona mamũnyarira. Ona mamũruma. Ona Rigathi wa Gachagua nĩtũmwendete, 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 nĩtũmwendete. Rigathi nĩ witũ. Rigathi nĩ witũ. Wagũthaka nake Kĩrĩnyaga no gĩaka. Wagũthaka nake Kĩrĩnyaga no gĩaka nĩ mwaka. Njĩtagwo Kĩnyuangũi, MCA wa kũrĩa gwĩtagwo Mũtira, tũtungatĩte na Mathenge tamu ithatũ. Ndĩmwendete mũno na Mungu ambariki watu wa Karumande. Haya, tuko na MCA wa Kabare, huyu daktari. Harambee! Harambee! Karumande mpo! Geshogo mpo! Asante sana, nionjetagwo Aizo kana Dr. Mbogo Isaiah, MCA wa hapa Kabare. Na leo tunataka kushukuru Rigiji. Tumwambie karibu sana hapa Geshogo. Na bwana Rigiji, nataka kukushukuru kwa kitu moja. Hii maji unaona ikiteremka hapa, wakati ulikuwa unazika Mwalimu Kano, ulikuja ukapeana clear instructions kwa ule anaitwa chairman wa NIA, anaitwa Engineer Maluki. Rigiji akamwambia nataka hiyo maji ifike kila mahali Geshogo, na hiyo maji ndio hiyo inawekwa. Sasa ile kitu tunataka kusema, kuna hii mkora ya Geshogo inaitwa Geshimo Githinji, mnaijua? Nataka kuambia bila uoga leo hapa, jana hiyo mkora imekuja hapa ikaongea ati aruga Mũcibi ati wa Gĩcũgũ nĩ ũratwarĩrwe kaunti. Kĩũria nĩ kĩmwe, rĩrĩa okaga gũtoboya kura agĩtwĩra ndeto cia Mũcibi, ndamenyaga kaunti ĩkoragwo kuo.
Kwa hivyo tunataka kumwambia leo, kama tumesimama hapa Karumani na bila uoga, wewe ambaye ulienda ukabetray Rigiji, wewe ambaye umeshindwa na kufanya kazi yako, uache kusingizia vitu ambazo haziko. Hatuna mengi ya kusema, ila ni kusema ni one time siku zo. One time siku zo. Asante. Tukimalizia tunasema ni mbaya ati ni mbaya. Vunja mbavu. Harambee. Jezi mpo. Jezi mpo. Tuko na ile kijana ni msanii. Kuna hii kijana nataka uibe mwisho, wacha tumalize speeches. Kaa hapo karibu. Tuko na vijana Gen Z, tuko na Jerry kutoka Nyandarua Gen Z. Wacha nione kura za Gacheri. Na sisi majenzi tunasema hata huyu Madenge mtushikilie, si ndio? Hata huyu gavana mtushikilie, si ndio? Na chama ya DCP mtuchagulie ma MCS na wabunge. Na huyu Rigiji, watu wanashoka na huyu Rigiji, tumpatie president. Tumpatie president. Tumpatie president. Asante. Haya, tuko na kijana kutoka Kisumu anaitwa Ken Babu. Harambee! Harambee! Kasongo aende asiende. Aende asiende. Asonge asisonge. Afinye asifinye. Vijana fire. Vijana ria. Vijana finya. Sasa msikize. Mimi naitwa Ken Babu. Natoka kule Kisumu. Na sisi kule Kisumu tumeshaamua Kasongo ni one. Kasongo ni one. Hapa munasemaje? Munasemaje? Gacheri gaitu ni fire si fire. Murango ni noma si noma. Madenge ni noma si noma. Nasema hivi, Gen Z hapa tukiwa tunasema tuko kadi, tuko nini? Na kadi ni ya kumaliza William Samoei Ruto afinywe asifinywe. Anyongwe asinyongwe. Asante. Anyongwe asinyongwe. Harambee! Mimi naitwa Ken Babu, mimi ndio youth leader ya United Alternative Government. Asante sana. Haya, tuko na huyu mrembo kutoka Mwea, Wangeshi wa Rui, anasimama huko Mwea. Harambee! Harambee! Gen Z mpo. Nikisema Gen Z mnasema power. Gen Z? Gen Z? Youth? Youth? Rekeite mwere andu aitu. Rita rere turenda youth meyumirie na njira nene muno. Kasongo ni atorageire ayuthi. Na nikio turaugire rita rere ni ithuĩ twarumĩra nĩguo tũkaroera bũrũri witũ. Tũtongoretio nĩ Rigiji. Atũnyitĩra barĩa nĩ ithuĩ nĩtũkũrĩkĩrĩria nĩguo. Gen Z? Gen Z? Youth? Asante. Harambee! Asante. Niko na kijana hapa. Haya. Gĩcũgũ! 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 Mimi naitwa wakili Patrick Kongo kutoka kule Ruiru Kiambu. Na Kiambu wameniambia nikuje nisikize ground Gĩcũgũ. Mnasemaje? 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 Tusikize hapa Jezi Mwekuo. Vijana mpo? Vijana mpo? Tumesema tuchukue kadi na hiyo kadi ndio itamaliza Kasongo, ndio itamaliza nani? Ndio itamaliza nani? Asante sana, Mungu awabariki. Haya, patia huyu Gen Z yako hapo. Wewe, huyu umeongea? Si wewe umeongea? Basi, nilikuwa Kangai, nyuma Kangai, ndakora kimwana musanii. Kiaina rwĩmbo rwa kũingata Kasongo, ndoka nakio kĩmoinĩre. Nĩguo
Haya, huyo msanii hapo. Harambe wagio tweihoria kimera tuthiete no nginya kaino Harambe Harambe atekere nyaga eritarire gavana hanu Kamau wa Murango kere nyaga gavana hanu Kamau wa Murango tunyitane na twendane tukiranaga Kamau wa Murango kere nyaga seneta hanu Senetano ni Daudi wa Mathenge tunyitane ni twendane tukiranaga ni twendane tunyitane tukirinyaga ni kirinyaga murugamiriri wa tumia murauga atia Jimmy Gaceriga Kirinyaga murugamiriri wa tumia murauga atia Jimmy Gaceri ni tunyitane ni twendane kiranaga Jimmy Gaceriga itu acio nio turahoka Kirinyaga acio nio turahoka Kirinyaga matutongorie tunyitane ni twendane tukiranaga Jimmy acio nio mena spirit ya guteithia andu a Kirinyaga. Bwana Yesu asifiwe. Haya, barikiweni sana, asante, nimeshukuru. Haya, hiyo kijana nimshikilie, nijenge hii kijana, nimshike, nitembee naye kwa mlima Kenya, ainagere andu aitu na ndimutaithie ngorie kamwana kau kena taranda niugerekia andu aitu. Ndrenda mumenye urumwe witu niguo hinya witu, na ithue Mugikuyu, Muembu na Mumiru, iyo nio nyungu ya kirima nigethe hie ni ya mahiga maigana. Mugikuyu, Muembu na ke tuikare ture kindu giki. Ndauga urumwe witu mukauga hinya witu, ndauga hinya witu urumwe witu, urumwe witu, urumwe witu, hinya witu, hinya witu nigia kugeti kwenda thogithia andu akarumande. Ni ndakena muno ndura maumira ku ndunga na gutwamukira na gitio. Ni twakena muno. Ni murioka kunjarara wa Munyoro, ni murioka wa Munyoro, mukarehwo nu mukarehwo nu mugokari kwi mutimia guku andreire kana gakwa itagwo Wangeci guku hii andreire twana twakwa tunini wa itura riri guku Wangeci
Ate? Eko. Oh, kwao nĩ Kariro? Nĩwe wandereire Gachagua. Wamwona ũmũgeithie. Ũmwĩre arĩ ũkaga mũnyarwagĩre kanyamũ ga kũrĩa. Nĩguo. Andũ a Karumanda nĩ ndakena mũno nĩ ũrĩa mwanyonia wendo. Nĩ ndĩmwendete na ndikũmũgũithia. No ndĩmũrie tondũ nĩngũhũrana na Kasongo. Andũ a nyũmba itũ. Ndanyita rwathatha nĩ mũkũmĩrĩria mateke. Ndanyita rwathatha nĩ mũkũmĩrĩria mateke. Nyonia ya maruga nĩ mũkũmĩrĩria mateke. Thengio mũno. Twathiĩ Kangaita kwaria na andũ a nyũmba itũ. Rũciũ nĩ ngakorwo kũrĩa Ndia. He mũkunyanĩri ũngĩ wa rũrĩrĩ wĩtagwo GK. Ndĩrathiĩ ngĩmarutaga marima. Gũtirĩ mũndũ ũkunyanĩire rũrĩrĩ rũrũ tũkuohera. No nginya othe tũmainũkie nĩ ũndũ wa kwendia nyũmba itũ. Nĩguo. Andũ. Haya, Jenzimbo. Nikisema Jenzi mnasema tuko kadi. Jenzi. Nyinyi Jenzi ndio dawa ya Kasongo. Na ndio mtatusaidia kufukuza Kasongo aende nyumbani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Thank you hata Karumande.